Masimba Rambe Matiangi Tuoma Obunaruta Magondo Machogu Tuoma Abantu baminto tigamba tabibuna eke umbukiare nkianya gotamubo batari baigo basta bekero mwana minto Matiangi chikura asobonge kubata chikura chinyinge egere naliara bwe Kenya tomutugeke Harambe na incherene Masimba mogontiga ngende nchikokora lita ngoliana goseja mayaru setugumonwa mbuyamono Harambe. Aya, ninamaliza hii maneno na munisikize kwa makini. Tumekubaliana? Iganinka, hold on. Iganinka. Igatali seito. Iganinka. Abantu ba Masimba iga. Abantu ba Masimba iga. Many of you n'abantu ba minto balega who have worked with me. Uno mugako oyo Moses Nyakiongora. No mugako naro lengega iga oyo chairman ya CTF konya. Siko. Na bande ko ruga twakorire gazi komo babe ndiruche ko ruba machoge ga n'abantu bande. Igonko basaba kamoranja abantu ba minto. Tokora masikani tuwe bange n'abantu ba masikani. Bana baguzi ba minto abara itoko liyo boraiga. Tosikane tobagesa gukio omochoko na inde tobe no molembe. Incheganga ya nebu no murayo ino gusiga. Delinga tobe amo na inde tobe gesa ukia masikani. Ebinte binde bikora tukurusko buna chibese chikora tukurusiko. Nigo chikora tuga chichego twatana na buna bagusi. Na motagete twatana nekane. Tochakurwa na ntutueka. Ende twatana ne chikura cheito tobu. Motagete tobu engenche kabireyo. Onya abantu bakorusi ko baje gotobwati zibuna bana wa Masai ngenje kabire korumeru korukerase ngakitora akore twatanekane tochaki gosali chikura cheito ntutweka titobaisa go itabera manganaya bali moko liye birogo ngora mubasa gwatan nabantu baitu nende ntubuna baguzi ntorikora amabantu ntoriko itabantu amangana akore kanete bosongo ga igoro tigamba tema isomo rebu nabantu baminto nege ntokio bosoku abawonsi n'abagizangi bane toko gicikura komo bachire ga igato cyo gutaraga abarayi baito bande bamanya ko abana kibesa bagenda barogota abantu bande ku rubigori abande ko riyo yugis ngabachiko ngake mioro keroka amota getego ngabachiko nsambira chikali ngakyo montara go kani to chaseino igomba ronge moroche tapana mobakani ngebinto go itabera na manganaya tobona ni onye gotagete gokonya abantu gotagete kobekerage gendo akanera abana abo school fees diri bagaliyo ko bachi besa bachikonywera amaru bachikwaka abantu amagenda bachikoitwa oibona ne tabiye nere acha gusiga ayo bochoni omonto atagete ko gende birero ngano ko ira abantu birero bachikogerera abantu bande birero yani inere gasyo tagitokore yengenjo ayo bongo bwa omutuone bane sikero ngakyora akore intubira munebi namotageta barayi bange ngenche kabireyo montonde bwensi ogwaka n'abana baitu chibesa na nyina be jipigipigi na keregendo ngabachikogerera abantu asebirero omonto itagwene tikotwara miremende yonsi chikura chigo ikemo como seria gende sako gende uchi ekigara bagusina abantu abastarabu twagambe iruga iga no mwaka simi nyachae mwaro chibuna nyachae ngo montu wa mochoko ebikori nebi ngaibikorwera tuchokala abantu bakore bintu bune kutagwenere namotageta manye ngenche kabire yani emioro nechinzara nereko gamba kwana n'abantu no mulembe naende we chose democracy igobono abantu baminto emioro nechinzara taliereko gamba kero monto nabwato bosibole bwe kiombe kiaye onye gotageta okora siasa na bago okora siasa lakini tobaisa koreta chisegi asebirero toiwana nire tokole liyo moelio iga ntabarangelia abakwane abantu baminto. Kuna mambo ambayo imezungumzwa hapa na mwenzangu Secretary General wa Jubilee. Hawa ambao wako kwa uongozi waelewe hivi. Sasa imefika mahali lazima sasa tuanze kuzungumza wazi. Kwa sababu sisi tuna katiba, tuna nchi ya heshima.
Rais Uhuru Kenyatta sio mtoto, na Rais Uhuru Kenyatta sio mtu wa ovyo ovyo kutukana na watu bure kama hao. Na mtaite president era mwenye cheka vile. Some of these people insulting the president, we don't even actually know what positions they occupy in this society. Criminals, thugs who are looting public resources, eti kazi yao wanaenda sasa kutafuta kutukana President Kenyatta, eti kazi yao ni kutukana Rais Kenyatta. Wanafikiri hiyo ndio kazi kubwa. Ama kusina mota ketego. Ngoro kiwalimu akani nengo manto mawasa kora mauru. Hapana. Abantu watu wana masikani. Na tunamueleza rais wetu tunamheshimu. Na wale watu ambao wanamfanyia kazi nao awafundishe heshima, kwa sababu kuna language hatuwezi kutumia kwa rais, kwa kiongozi wa nchi. Mbona nakubali wale watu ambao wanamfanyia kazi kutumia lugha kama hiyo dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta? Wakome na waache hii maneno. Tumekubaliana? Wawache kabisa, because this is indiscipline, na hii mambo ingine ni ushenzi tu. Watu wengine we don't even know what they do in this society. Kazi yao ni kukimbia kimbia, wizi, criminals. Eti sasa kazi yao ni kutusi Uhuru. Ndio imekuwa sasa kazi mpya ya wao. Toiwana ni haya lakini mwatoge nilibuye tore no mogoko monene. Muri tayari tubwae bugavana? Aya, muri tayari? Muri tayari tubwae bugavana? Kobeka na maramo? Tete turatenga mumaite gutuoma. Matiangi tuoma. Matiangi tuoma. Tuoma Ruto. Omabune birenge. Matiangi tuoma. Matiangi tuoma. Tuoma Ruto. Omabune omabongo. Ngingoteba William Ruto mwateba one time, sawa? William Ruto. William Ruto. Donya Toto. Donya Toto. Na wale vifaranga wa William Ruto, asanteni sana. Mungu sarambe moto ya one time. Arambe. Arambe. Gamba tebie. Elgazi omo president. Matianyo kome president. Aba atoparwa kwa busa State House. Kome kaba kusri. Omo tokoni siringeru 300 okwa busa State House. Ondebe jotoka batu Matiangi ataenda nyumbani saa 12. Asante. Abantu wa Mintombi ya mono, asante sana. Mungu na wabariki.